Ha. Mr. Yankomo chiche no de tosumi no so aduru but yeda doctors say ye hwehwe edimafo. Yes, in plural of Medimafo. Na doctor oda Medimafo Herbal clinic anon so aba be pie ha na say nyamedo oti redu de na yate but one kasa nso ebia na onam ne kwan so ana eben ho Medimafo Herbal clinic ebesa yare nti furniture ho mesre ayahwefo nyina sanso da o masepa se already chese call no mo frɛ no but o se na ho keka no nti ontumi fa cost no dodo nti bia o frɛ na se wantumi anje o so a o se ne kasa ne na hoden no e wo fom ti bacho mane ha o de toko so frɛ bia no afa na se o de momo no mane no a ho ana o penso a frɛ 0545 430 345 0545 430 345 frame yankasa the old woman on a magiamano the person in the can catch him oh, doctor ni oh, nutritionist and now one be a person the man if he say course no ban soon to me fa because of the health no me that's so when ya santi asio no e dia mame afi doctor mpacho akwaba that's say onso be pie mu ebu akwa agogo kumasi abonten so we say mumu bia mo ba ye na mo ye hu say nipa hia edimafo no kolepa ti adom dia nyame de ma yenim nipa bi wo ho a se de keka haban bobo mu ye nuro no omo ni but omo de omabusuafo na enom ti inshira ne mo se munya ye na mo de cha amansan na akra de obi wasa ma na aduane aka ho na de oni ska no wasa hwe no ko ne fi enye easy Erade. Obi to na adwuma akoso a wonte ase. So ya mo se empepefo penro ben adoye onsusua ye. Yes. Ana mbo a. Doctor ye ni enkomo abrao. Yare be ne ha ye ya fa ye ni kire wo. Waka adoye asem ma memfa de ebe koso Dr. Birthday no entudwama Adom TV. Dr. Birthday ba. Afo nso enya so mfaso bi. Bo 21st September Dr. Tam that's birthday. I see. Birthday edura ye charge ewo omayi mo no. Na afi Dr. Tam that's say nipa apem nipa ahenum ene be piem ewo 21st ya omo ba beje ayaresa ewo ebu akwa agogo no. Edu ho ye da nipa papa because ye charge. Na say dey okay dem kra menyare aka na ye ken say nipa ebeba ho nyina no Obiya benya doctor t-shirt. Okay. Obiya benya emo ne anwa 5 kilos. Obiya. Ye na no ye bi no. Yes, ansana take away nso wo ho. And the doctor say anopa no nipa mako teta ebedi kan. Line no doctor beduru obiya no 9 no 1 2 3 up to 30 no sa. Sa for the doctor say 32 flat screen television. Or the master for nyina. Ba cho say enipa teta ebedi kan anopa no me pacho na bebra ye omadwense omo bet eye nipa omo wo card dada wo ho. Okay. Enti sa wo pesa wo line ubedi so anopa no 30 hona di kan sha ase bra clinic na beje wo card. Okay, enti de wo kan ye obi a Medimafo Herbal clinic ene ayasabe ho na okọ. Ho na okọ. Enti o card wo. O card. Sada na so first 30 no oka ho. Oka first 30 no ho. Ene enya se me na nko na so because uni card wo. So okay, but ya ti ase enti oya ho na ye ba ya sabe a. Ebeji ya pomuden. Ye bedi kan ya ba ye makoma kokosi 30 no de. Flat screen. 32 inch. Yes. Jacob Ofie. Na sorry Adom TV also. Afisem komo twetwe papa wa hwe bi also. Ne akenka kase ebo mo ahwe. Sa papa. Oh, alhamdulillah. Nyame shira dododo. Nyame shira pa. Enti wo cha sa 30 TV no wie no. No sa no aduane atese guteka we ma cheche. Guteka we de be because e bia dan ye bit benya ni pap be 600 and 700 and obi a benya bi ansa na 5 kg no. 5 kg e ye 5 kilos ne anwa 1 liter eka ho. Plus t-shirt. And to the obi ba ho na obesa na ho yare na agine ska e che no aboa no na de ato party ho. Aye wo mo nyina. Enti 21st September. Enti obi a wo hwe bia. Wonya so that obenya so emfaso. Jo. Na asem bi si ana no Dr. Panyin bi a wagidi wa Ghana ha frame say senka ye ne yanka aso mo kan say
Mama hwe owura bi a mehia no wa ka mahintasem nyina ide ye na no si wo kyerosem no efi se wanya ni daso wo sua de nimde onim se bema e wo prostate cancer ana ye ka se wo prostate no e develop cancer e ya de se onkwa na nyina wontimi nyonso mfa wo bema no mu a ade ehyem kosi se eda yakopo bato nsa afrewo a na de a wo sua no na research a wa ye de entrese obetimi adwonso anase obeso ne bema mu etimi adwonso a roba na hye ne mfie num na opanyin bi ene di doctor time that so one dance kire no na wo se ba bi na adanti ne free ba no ye panyin ono so wagidi wo mayi mu na so no se panyin we mpo etimi age doctor ya tumudi a ene meso meko ho menso meko enti de o kana se ono nka se medical doctor na ne onimu an se de hye ne bemem no de kowu wo de kwakowu na wo se de ye wo se onom eduro no 3 days was it from 5 years Johnson no ba wo one thing ni paduam say Johnson de no on ti say you said Johnson what dana say Johnson de wa na bibi akenya on ti bi ono obehu ana ba no edron 3 days was it what the whole yet tell na mobetun say as bibi free no soro e ba ne be mo Johnson na pressure na e de ba no die na e hye ne be mo ne antima nyina no e ho na eyipie ya Johnson ta ya wo se wo wie ye no enye ho na wo ye you wo twen ya continue aduro no saa 1 month wo se afi wo koye check up a cancel ho ahwan yo nyina ayira na all the time ahenda to so ma no ye man 40 days ye man 40 days adedua 9 and so wo se onu say je say I was saying, Kayani and Kobaka, or would I be a messiano? What come in Tassom United? I'm a why the egg me. You cry me, why do me? Near a cosso woman, Medimafo Herbal, and never a dance here. There's a dance here, a booma. There's oh, would you back and have by a baby ya. Now, Mrs. say, cried the window. And no, I met because any papa me and son and no natural say. Baku free Germany, Baku free Spain, and Baku free UK. And yes, Warba Hospital was so warban were chatting to say, Obedu no Gined was after the prayer. Because what to me the adro, because I might be a cohen, Nanamo Yina who must say, yes, and ye, by Dr. Tam that's Edro Cana, then who aton. And my papa need be a 1 year a bibidru be actually beside doctor said, now, doctor. Me pa ni pe gu ha agimensem wudi ye bo wudi wo secret and say doctor can't tell the same djuma bia wudi no di no wonu kure diem ma eni pa yale ehia wo nchensika babo kwase hwehwe nyankopon ahenie anya so ne kan na dia kan nyina o de beka ho di aka ni benisika ebi ni edan ebi ni ejapade doctor Tam da so di kan ma eni pa yale ehia no echensika and me catch you say enipa kura mpai bo enipa nshira wodi nshira Dr. Tam da so no ma doctor essence you kura say oyalefuo bi e wabubuo anase yesi ye declare no say onkowu eduru ho na wo bewura de me pen say obeba beduru Medimafo Herbal clinic na dodo wono akura timi kire say wo ba be piem no ye nyamfa eduru nka wo no utu nansi ho utu nansi ese Medimafo Herbal clinic ho enko akura na ayaresa wanya na enya sam ketwa enya me nwanwa efise yes chosem di ho dance se de ede na betia no yes ohyira ho nti enya me nwanwa se udu ho kra ho timi ton ansa na kade kra san wo ho Medimafo Herbal clinic mama big back catch the doctor said doctor me ya lady me say mint na se bm me say mint nanti bm na doctor de be pesa wutumi ye mamme se wutumi ma mitimi solid na efia konya so etre me say the doctor wutimu bia mekum nantwie e de amount mama no ba ya first day no oba be hu me was a doctor me chini panyifo nyina so de wa me show TV so bia na TV so wo ye panyin chance wa to wona wo de ya akoda bi me ka kire ne say wo de ono de operate obetenase na me ka kire ne say me hye no boso me ba akon na otwemi no adadua na obesole anante na hwe bibi maame no oba ya ni 2 weeks ho ba review no
was what just so say well kura wo free say well kura nante abeduru main road na wa faka no the ono ne nante mu kura mpo ye che no betima disima be edu eko dunum ma me na se wono anante pam e free ni fie ebe full car ya one free say ye me fa dropping abra no se yale baburu be se adionunum na doctors edi abono yale bia hu bia bi wo mu a emfie num wo koye gi kwan so a wagya kwa akese wo tidam wo wontimi ko ba bia bi. Doctor, my number no because number na egu screen so that but doctor number is 0244 77 4282 okay 0500 727215 Mr. Bobby, why na here 0244 77 4282 0500 727215 number one offer eba Medimafo Herbal Clinic. Doctor say you said ye wo anasa ne nsa gunu bu ope na me hia no baby bia wo hwe me bia me ka kire wo say yale bia e wa aduro yale bia e wodin bia e wa aduro efise Yakopon de yale nyina so tumi asha Dr. Tam da so nsa doctor say wo hwe obi obetu na ma ba Medimafo Herbal Clinic na wo beduru wo enko ade a na enye wo say obi ba what the doctor enfie dunie me huna de da no aba Medimafo na say what the doctor mia na ntwie twamu a me hunu e de kunsa abo 130 na ekoi doctor mia enfihia du mani huna de e na mitimi snap ane mia misisi achia e na me na me koi chesa ade achia no pe ukohwe nipa egu Medimafo Herbal Clinic na wo de wo de wo busa se ma me wa ba hada was ai na wutie adanse nkofo bedie e wo Medimafo Herbal Clinic e kero se Nyankopon adom ayaresa aba be pm wona na wo gi wo ho akinyi se bibiduro entimi nsai ade obi take it free Spain ina na aba begi aduro jama aba abegi aduro na wo te Ghana na wo gi ho akinyi se wo yale de eni aduro a ebi a wo na wo de yale ne eye wo na be pm wo Dr. Tam da so doctor no show nansa enenum no nsia ebra doctor de beto so empa ho engofo ta bi say doctor ya na wabo watch me no omo frefre no obebere ta bi say obo fra na asemo ya wo kan say dey na doctor bo watch me no Dr. Brand say time that's okay all the time yes today be able watch me no yes sir the grandma drink so eti abre bia no the time okay oba Medimafo Herbal Clinic time it is a doctor as when you time no na what the two yale no so emma enti mo ya mo free bisa na de mi ankasa mayi ma no say Dr. Brand inti na obo ma no kraka ho na che say doctor catch us time that so a onimbiade emreye enti urura o hospital clock bo ho urura o fie bi bo ho wankasa wonam no say onsa nifa aye busy ni benkum ni timi ma o time say benkum so na aye busy ni fa ma o time so it's all about time yes all about yeah that's it time that's one no credit it's your time crash so yes what no credit me that say any time was so o ma hene come na sante ene ne abedwa for the pese mo ebrabusua asempa etia edidi kwan enwa susujo ho achinie na bibi de ewo ho ampa doctor yedase nyamensha afei mesrewa kai o say kai lamek oti redu ma me wate eto de bia de yede ma no yen akasa kresa de twitwaje ye ho ewo kwan ba ko mienu bi so a yenim hu nimdie bia nyame na anam so e na ode twitwaje ye medase se na so nya ho adaje ewo afisem komo twitwe so from Lady D. Good morning.